Bismillahirrahmanirrahim. Darsu 7 ko alqawaidul arba. As'alullah alkarim miɗo toro Allah tedduɗo mawno ɗon rabbal arshil azim jeeɗo arsi tedduɗo on ya akhi an yatawallaka nde o fewtinayma nde o fewtintalam min Abdoullahi kala mo wonɗa jentade on o fewtinama an wonɗolan jentade on en ɗiɗo kala enen fo e durriyaji men ɗin fi duniya ka aduna wo wal akhirata e kala harawo nde o wonata hiftuɗo fi men harawo accali waɗen bone mo o yafotako en haraw accali ukko ɗen erer bonnayɗo jawdi men ndi ma dina men kam ma bonno teddungal meɗen ngal miɗo toro Allah yo won heftuɗo fi men amin. Go'o ɗiɗi miɗo toro Allah o an yaji alaka nde o waɗatalan o waɗe firo ngon ko an yaji alaka nde o waɗayma kono mi du'antako ma antu mi acca hoore a nde o waɗata en mubarakan waɗaɓe barki aynama kunta kala ka wonɗen kala ka laatiɗen wani yaji alaka e nde o waɗayma saabu ko jannguɗa kon ma ko jentiɗa kon mimman ida utiya on tawɗo jeeyaɗo en tawɗo si o okkorama ko fanɗi wo ko fanɗi chakara o yettay jarno o jarna waɗanɗo mo foti ko Allah waɗanimo foti ko tagore nde waɗanimo wa idabu tuliya tata kadi si tawi yo Allah waɗe kadi jeeyaɗo e on mo tata si jarribama sabara o muñoto wa ida adnaba so tawi o waɗi bakkatu istahfara o tuuba o insino saabu fa inna haula'i salas ɓeɗo sifaɓe ɗiɗo sifaji tati on wanu sa'ada ko ɗiɗo woni mandeji malal ɗin aduna e lahara. Ilam andu ya akhi wonɗo lan jentade pelletta waɗi ɗiɗi irshadakallah arshadakallahu Allah on fewnirima saabu honɗum li ta'atihi ɗoftagol mo annal hanafiya andu no kaɗo dina fewka millata ibrahima dina ka annabi ibrahima rewiri Allah kan ko woni kan an tabudallaha ko nde rewata Allah wahdahu kanko tun mukhlisan lahu laɓɓinanamo addina dina kan kama qala ta'ala wono Allah daliri noon wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun fa ida arafta sa fami anna allaha no Allah khalaqaka o tagima ya akhi li ibadati fi rewgol o tagiralima fi yeyugol o tagiralima fi ɗaɓɓo visa o tagiralima fi lamagol o tagiralima fi remugol e ne'ugol hollali waɗugol ɗum no harmi kono na hunde ɗum o tagirma ko ya rewmo fa alam andu anna al ibadata no dewal ngal wallahi la tusamma ngal wi'etake ibadatan dewal illa ma tawhid sona nde tawhid musidɓe moƴƴintinen aqida men on moƴƴintinen tawhidi men on kala mo mara tawhidi wallahi o mara dewal kama anna salata wono woniri noon julde la tusamma hiɗen andi nde wi'etake solatan julde illa ma taharat sona nde salligi timmuɗo ka a ko wona noon fa ida dakhala shirku pellet waw famude si shirku yollitike naati fil ibadati e dewal ngal ko ngal ɗuuɗi wo ko ngal mawni o wallahi fasadata ngal bonay wallahi ngal bonay kon ɗum no woni ko faamu ɗon kon ɗum woni ñawore yimɓe bimbi be bimbi hiɓɓe ka karma ko batini ɓe yaha ndaara hiɓe ka mbile tefa nelan ndaara nelan wallelan ayi kal hadasi hino wayi wono tayre ida dakhala sinde naati fi tarati e salligi wona o bonay fa ida arafta sa faami anna shirka no shirka on ida halata al ibadata so jillidiri e dewal ngal afsadaha o bonnaygal wa habata al amala bonna golle neɗɗo wa sara wonta sahibuhu wondiɗɗo golle moƴƴe ɗen hande kadi minal khalidina ko jeeyaɗo e luttinteɗo finnaari ka nder yiite masibo tun ko shirki kon arafta a faamay anna jaka a hamma ma alayka ko ɓuri himmude e maɗa ko ɓurma concernude marifatu dalika ko andugol ko wiyete shirku la allah no gasa Allah sa faami ko wiyete shirku an yukhallisa kande o laɓɓinay ma min hadi shabaka o ittama e o ciɓahe waya shirku billah ko ɗum woni shirkangol Allah alladi on shirku qala ta'ala mo tawata Allah no yeeti fihi fi muɗum ka qur'an inna allaha no Allah do la yaghfiru yafata ko de ayshraka bi yumbe shirkante wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa dhalika ɗum ɗo noon ko andirte bi ma'rifati arba'i qawaid ko andugol sabu andugol tugale nayi ɗe tawata ɗen darso on hino innitira andugol tugale nayi waɗata ha anda shirku heɓa no renona e shirku dhakaraha Allahu ta'ala Allah tiɗo to ɗum hino jantiɗe fi kitabihi ka nder deftere makko alqaidatul ula tugalal aranangal akhi ukhti an talama ko nde annata anna al kuffara no hefera ɓen alladina ɓen qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam ɓe nelaɗo Allah haɓi kon yo ɓe mo qirruno hino qirritino ɓe no jaɓuno ɓe anna Allah ta'ala wonden Allah to ɗon huwa al khaliqu raziqu al mudabbir ko kanko tagata kanko arsikata kanko e ɓindoto wa anna dalika kono andugol maɓɓe ɗiɗo fo jaɓa ɗiɗo fo qirrito ɗi fo jakka lam yudkhilhum nadalɓe fil islam ka islam ma dama masibo ngon ko honɗum ko tawi kon heeɓi shirkude wa dalilu ala dalika e dow ɗum qawluhu ta'ala ko dalol anda muhammadu ɓe wonɓe shirkude hande landiɓe
ɓul wi'uɓe man yarsugum kombo arsikatan min assamai wal ardi amman yamliku sam'a ka kombo jogani o noppi ɗin wal absar wa man yukhrijul hayya kombo yaltinta ko wuri min al mayiti wa yukhrijul mayyita min al hayy wa man yudabbiru al amra kombo ni eɓɓindade fiya kuji ɗin ɗiɗo fof kamɓe heferaɓe feƴƴunoɓe shirkuɓe feƴƴunoɓe sa landike ɓe fasa ɓoluna arayɓe inna allahu ko allah andi jaka ɓe no mari aqida seeɗa ka ɓe no mari imanu seeɗa jaka ka kono ma dama ɓe shirki ɓe rewi goɗɗum koyna allah ɓe holori goɗɗum koyna allah ɓe ɗaɓɓiri goɗɗum go ballal koyna allah ko ɗum ɗon torompiɓe joni noon yeetelan wonɗo shirkude tawi kañum hay qirritaki ɗum ɗo anda noon ɗum ɗo jaɓa ko allah tagata ko allah arsikata ko allah wurnata ko allah warata tawɗo jaɓa ɗum o shirki e hoore ɗum na oɗo perdi hayri ɓuuri ɓeeɗa fa qul wi afala tattaquna o hulata allah ko ɗum tugalal aranal ngal alqaidatu sania tugalal ɗimmal ngal ko yafama annahum no ɓe yaquluna hiɓe wi'ayno sa landike kun ɗum rewanto laatay uzza kun ɗum jokkanto cheikhu kaari en ala jammutude inde gooto ma ɓe innay he minen goy mada awnahum mi rewiral ɗiɗi mi rewirde min barkinorali ɗi wa tawajjahna ilay mi fetite e majje illa li talabil qurba sowona ɗaɓɓugol ɓattagol ka allah wa shafaati e tefore hiiday minen meɗen andi ɗi na kanji tagi na kanji arsikata ko ɗaɓɓugol ɓattagol ka allah fa dalil qurba dalil ɓattagol ngol qawlu taala ko allah daali ala fahme lillahi ko allah wodani addinul halisu dina laaɓuka kan walladina ɗin ittahadu ɓen ittahadu jogitiɓe min duni ko hewta allah awliya sa landike ɓe ko ɓoni rewirde ɓe innama na'budu menen mi rewirali ɓe illa li yuqarribuna sona fiyo ɓe ɓattimi ilallahi ko allah zulfa ɓattal awa inna allah no allah yahkumu o ñawoya bayna makkonde maɓɓe fima fi kon ko ɓen fiye muɗum yahtalifuna ɓe lutodira inna allah ande no allah la yahdi o fewnata man huwa kadibun omo tawɗo ko fenowo kaffarun yedduɗo wa dalilu shafa'a dalilu teforne qawluhu ta'ala wa ya'buduna heɓe rewa min dunillahi ko hewta allah ma la yadurum konko lorotaɓe wala yanfa'um nafataɓe wa yaquluna heɓe wowla ɓe inna haula'i ɗiɗo sa yime ɗe rewde ɗi shufa'auna ko tefanoye ɗi men indallahi ka allah tawi noon ɓe falji tefore nden ko allah jeyi komo o yamiri wo tefata komo o okkiyo tefu wo tefata yallah waɗi en tefoɓe waɗa en tefanteɓe wa shafa'atu tefore nden ko façon ji ɗiɗi ɗiɗi kala ko allah jeyi komo neli go shafa'atani ko teforeji ɗiɗi shafa'atun tefore go manfiyatun ko riwande fewtata na gonga qur'an e sunna jaɓande ko fenande wa shafa'atun e tefore musbatatun tabutunde fa shafa'atul manfiya tefore riwande nden tawna gonga ma kanat ko ndellatinde tutlabu nde ɗaɓɓirama goɗɗo go min gayrillah koyna allah cheikhu kaari ceerno kaari moodi kaari nden fenande ko mere fima la yaqdiru konko tata on tigi wawata hattana alay e dow mum illa llah subhanahu allah wa dalilu qawluhu ta'ala ya ayuha alladina amanu anfiqu itte sadaka mimma razaqnakum e koy komi arsiki on ko min qabli an ya'tiya ko adi arde yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a wal kafiruna humu zalimun wa shafa'atu tefore al musbatatu tabutu nenen he yallati ko nde woni nden tatlubu ɗaɓɓirande min allah immorde ka allah neɗɗon immo ɗaɓɓira allah tefore ko nden ɗon tabutude ko nden ɗon nafayne nde yallah waɗi en ɗaɓɓirɓe allah tefore o waɗa en heɓuɓe tefore allah nde wa shafi'u tefowo mukram ko teddinteɗo bi shafati saabu nelugol mo yo tefu wal mashfu'u lah tefanteɗo on ko hombo nafidolo kin janil tum man radiyallahu qawlahu wa amala ko on mo allah yiɗi yarli konguɗi mum ɗin e kuuɗe muɗum ɗen ko woni tun golle makko moƴƴe ɗen kuuɗe makko moƴƴe ɗen yonantamo ko o natira aljanna ba'dal idni ɓawo allah subhanahu wa ta'ala yanani o yayo o tefanmo kama qala ta'ala wono allah dalil man dalladi ene ono hiɗon sikka ko homboni on yashfa'u mono tefa indahu ka allah illa bidni sonayi ɗum e makko on sikkude ene laaɗo mum wubbay tun tefana goɗɗo oye so tawi ene laaɗo tun e hoore mum wata wubbude tun tefana goɗɗo musidɓe julɓe ene ko ceerno kaari e cheikh kaari e mawdi kaari wubbata tefana goɗɗo he watte yiili wotay nduufu haqqille men ɗen muɗen ƴetten haqqille men ɗen muɗiren ko duufa ko musidɓe julɓe piiji buyno ton sa junni miijo a tawi ko penale ko ɗaynidiro ko moofo ma fa jokka kono jawle heɓora kono aduna welira kono ñaamire watten yiili yandi alqaidatu salisa tugalal tataɓangal ko yafamo anna nabiya wonde annabajo allah sallah sallam zahara o feeñi o yaltiti ala unasin e dow yimɓe tawɓe mutaqarranina ko ɓe qirritiɓe goy fi ibadatihim e nder dewal maɓɓe ngal
ko ɓe ñiɓɓe dewal maɓɓe ngal min humnoye maɓɓe man yabudul malaikata rewɓe malaika wa min humnoye maɓɓe man yabudul anbiya rewɓe annabaɓe wa salihin wa min humnoye maɓɓe man yabudul asjara rewɓe ka leɗɗe walla hajara e kaaje wa min humnoye maɓɓe man yabudu shamsa wal qamara lewru ndun e nangue ngey wa qatalahum rasulullah sallam ɓeɗo nelaɗo ƴettuno kaafa haaɓi ɓe soppi ɓe wari ɓe walam yufarriqu baynahum sendidiral ɓenugo yi ɓa oɗo ko ade moƴƴuɗo woni rewde yi oɗo wawa wonɗo rewde bareru ɓa oɗo ko malaika woni rewde oɗo wawa rewde nangue ngen ma ɗum leɗɗe ɗen ma ɗum yiite ngen haray haɓen ɓeeɗa cembenɗa koyo en faam ko ɓuuri teddude yiɗe e tagore allah nde fof yimɓe jinna e malaika ko ɗo wiyeteɗo mouhammadun sallallah alayhi wa sallam oɗo e hoore mum mo rewi oɗo e daruɗo rewi nangue ma dari rewi bareru ma dari rewi mbabba haray kanko e rewɗo nelaɗo ko ɓe gotum égalité par ce que ɓe fof maɓɓe na allah ɓe rewi nelaɗo ko ɗofteteɗo teddine ñentine iwtire ɓamu wona o rewateɗo itti e sikke ko hidditi ko famen nde e wa dalilu qawluhu taala wa qatiluhum haɓeɓe hatta la takuna ha hara wonata haɓeɓe homɓe kala rewɗo ko yina allah fitnatun fitna wa yakuna dinu dinaka latano kulluka fop lillah wa dalilu shams dalli rewgol nangue wonde ko gonga ɓenno rewayno nangue wal qamar qawluhu taala wa min ayatino jeemadeji makko ni allaylu wannaharu walchamsu walqamar la tasjudu kono watta on juulande lilchamsi wala lilqamari wasjudu sujjane juulane lillah alladi on halaganu taguɗuɗi in kuntum iyahu tabudun wa dalil malaikat dalil woɓɓe maɓɓe no rewayno malaika qawluhu taala ko dalo allah wala yamurukum o yamirta on kanko mouhammad an tattahidul malaikata nde jogitotoɗo malaikaɓe wannabiyina arbaban reweteɗi sanamuji wa dalil anbiya e dalil woɓɓe maɓɓe no rewayno annabaɓen qawluhu taala wa id qala llah antuma nde allah daaloyta ya isa buna maryam a anta qulta linnasi ittahiduni wa ummiya ilahayni min dunillah qala annabi isa jaabo subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu hiɗa ande ma fi nafsi wala alamu min kam mi anda ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub haray musidɓe julɓe on yaafoto de ko fi on ɗo en ala firde ɗe ayje qur'an ɗen firde goɗɗum ronken firde goɗɗum ko ɓa en waɗino tafsirul qur'an on haray goto kala e men yiltitoto jento yo tafsiru qur'an on wawa famude qur'an on ton kala le mo heɓal feere hendagol ma heɓal feere jentagol kala ɗe ayje ɗo ko tata heɓaka feere firegol ɗo saabu ɓayfiranoma fi wota filli fillinne haray on tigi no wawi noddude ka numéro téléphone ji ɗi jonnuɗen wawi mo firtande ko famuɗen kon e mum 63 60 53 09 68 60 53 09 67 60 53 09 même numéro sottelgi wa dalilu salin dalil woɓɓe no rewayno moƴƴume qawluhu taala ulaika alladina ɓe woni ɓen yad'una ɓe woni rewde yabghuna ɓe e hore muno ɗaɓɓude ila rabbin faade ka joom maɓɓe alwasilata ɓattorgal ayyum kombo maɓɓe agoraɓe ɓuuri ɓattade ko yarjuna ɓe tiji rahmataw yurmede makko ne wa yakhafuna ɓe li adabaw lette makko ɗen kon ɗum rewi ɓe ko faljere wa dalilu ashjar dalil woɓɓe maɓɓe no rewayno leɗɗe ɗen walla hajare e kaaƴe ɗen qawluhu taala afaraytum yeetelan allata wal uzza manata salisati l ukhra ɗi sanamuji ɗo ɗi ko duwaɗi rewede o oy ɗi noon ko leɗɗe e kaaje wa hadis abi waqidi laysi dalil goo ko hadisi waqidi laysi on e radiallahu anhu yallah welemo qala wi harajina min yaltuno ma annabi wondude nelaɗo allah sallah sallam ila hunayn ka guere hunayn e ko batte fatuhu makka on waɗude ɗo hande en addino qissa mo moƴƴa ka alqur'anul karim wonano tawi menen huuda sawo ahadin komin haɓuɓe iwde e jamanu ɓe kufrin keferankaako komin haɓuɓe sortade e jamanu keferankaako ɓay men ari ɗo min tawi walil mushrikina no waɗani shirku ɓen ɗon sidratul leggal yaako funa ngal ɓen ufinade inda takku mum ɓe rewa wa yanutuna biha hiɓe wenga e maggal asilatahum armuji maɓɓe ɗi yuqalu laha hiɓe jammingal hiɓe wi'ingal datu anwatin jomiragal yowurde so ɓe fokkitiji haadi ɓe ara ɓe fotta ɗon kala wenguɗo finkari ndin ɗon ma kafa mum kan on ɗon o gañoyto fa mararna minen kadi noon min feƴƴiri bi sidratin ngal leggal fa qulna min inni ya rasulallah enen kadi iji allah na waɗa en data anwatin jomiragal yowurɗi kam moloɗen ka barkinoren kamalam won wondidani ɓeeɗani data anwatin leggal jomiragal yowurɗi alhadis haka hadis on hatti ɗo mo juuti moƴƴa
hiɓe waɗi numéro en ley al hadis akhraja tirmidi wa sahahu ɗum haka juuti ɗon ko ton yiyo ton ko ɓeyditi kon hadise o saabu koɓe wi ɗum ɗon kon saabu ɗum ɗon nelaɗo Allah ñaaɗani ɓe muradu molnado yiɗe andi kono qissa on feƴƴiri hara ɓe jarbuno nelaɗo ɓe yeddi nelaɗo ɓe ɗon ki ɗoftade ɓe ni menen nde menen kadi min waɗi ngal leggal ɗo yoweteɗi fi kala ɓe juulude ɓe horude hara ɓe woni heferaɓe tamaman alqaidatu rabia kono ɓe waɗano noon de tugalal naya ɓangal e ko andinayma kon shirku heɓano woɗɗitora e mum ko ya faamu anna mushriki zamanina ay sirkoɓe jamanu men hande lagine ɗo e sirkoɓe jamanu leyɗele hedditiɗɗen fewno hande e nder aduna Allah on akhlasu ko ɓe ɓuri mawnude ko ɓe ɓuri tiiɗude shirkan shirku ko ɓe ɓuri danserennade shirku min al awwalina di aditiɓɓe nguy fi honɗum ha ɗuɗere haala jente moƴƴa li anna al awwalina saabu feƴƴunoɓe neeɓiɓen yushrikuna heɓe sirkaynoɓe kafidayno e Allah kono noon firra hay ko fewndo yaaji tum fewndo weeli fewndo nema e weeli foti woodi ko fewndo ɗon ɓe shirkayno hari kamɓe wa yukhlisuna ɓe laɓɓinan Allah dewal ngal poy fi shiddati fewndo satti wa mushriku zamanina sirkuɓe ɓen noon e jamanu men hande son faami son taske moƴƴa shirku maɓɓe mum da'iman hino duumi tum firra hay fewndo yaaji fewndo newi wa shiddati e fewndo satti si yaaji newike ɓe shirka fi yo ɓeydo si satti ɓe shirka fi yo hoyu andi ɓeɗo shirku maɓɓe ngu hino duumi joni noon ɓeeɗa tawɓe ko so tawi no weeli ɓe shirka mettay tun ko Allah tun ɓe rewata ɓe hula ɓe arta ka Allah tun ɓen ɗon e hoore mum nelaɗo ƴetti kaafa soppi ɓe wi koɓe heferɓe kon tawɗo sino weeli shirkay sino metti o shirkay ko ronka tawde kefeero oye wa dalilu qawluhu ta'ala ko daalol Allah seede on kamɓe si sattino ko Allah tun ɓe rewata fa ida rakibu si ɓe waɗɗiki fil fulki ka laana da'awullah ɓe rewa e Allah to mukhlisina lahu ɓe laɓɓinanamo addina dina kam falamma najjiyam tuma nde o dandunoɓe ilal barri atiri ɓe kan jorndi idam tawano yo kamɓe joni shirkuna heɓe shirka haray wallahu ala wa alam ko ɗo woni ko darsu sette on ko lanni musidɓe julɓe haray hande kadi ko hikki ɗo ko kashfu shubuhat e bindi mettuɗi firude mettuɗi faltodirde ma'ana mettuɗi yuɓɓidirde konole kadi labudda ko beeɗi jange janngugol ɗi on tigi heɓa nafoore molnan on nani kashfu shubuhat bi mana jittugol ko jilɓi kala mo wawal jittude ko jilɓi kon haray o fokkita nokkugo e o fokkita e malore o fokkita e gagnant nul pas donc haray en wakkiloto jentoɗen wawen fontude deftere nden jentoɗen tafsir o wawen jittude ko jilɓi kon fo ko jilɓi ko wona jittede ɗo ko jilɓani en ka dewal men tigi wona ko jilɓi nokkugo de ko dewal men ngal ko jilɓi kon ko ɗum woni ko jittan